Malo tau mau ke fiaf koni pe tar le leik mo tolu o ku mu mia mai ko le ke unga te tala e lotu pe mo fonua ku o pakawat me nga wea tuku pe mo e twini se fainga ma le koni ke mau po ke whakakolo e fainga mari ku ihe ni ai e whika uru pe ongo la tai la kepa ko hui ko e amana ke whaha pōtara noa ki he ne tohina ne whao hui ko hina tarera o amana ke tuku akatu. Ki mui ia whamole whai whekau ura ki tāpekina pe whatake tā ki ipo tānok whai ke si hova ke ni tāpekina whatato ki hoko ko atu whamalo. Iya, malo pito. Tamang mau famalo ki te koe koe teknolosia malama ke mau fetu utaki ai. Malama ke hoko e mau ngahi misio mo oni. Ko hi e hanga mai e afiona tofa ngahi hala. Whakawhetau laki mau tolba mau fetu koni aki e mau ngahi mawhai ka ma ai ngahi lava mea. Au mau whawheta e o tua ko hi ke whengawe a koen koe twinis. A mana ke whae popo tala noa ko hi koe ki ngā awe koe ni o guna uhanga whakahoko. Ko whengawe aki mo whinu motu ani. Tā koe kina mai o tua ka magna o tolo ko tā pe. O nau mea mai e ngalu o pe koe ngalu ea. Patawangi o tua ke nau mau hakoloa me hanga popo tala noa e fiaf koe ni. E tau te fito ke lang ia ho huafa. E huafa sisu kalaisko alo mau whamo oi. Amen. Malo, whamalo apito whapekau. Tari le ko hange ko whakakamata ko whai e rupiong na taila kepa ko e uhinga whuke tala noa ko wiko tohi kon ke whau urak purusi ku wiko hina talela. Whamole mole kamata mai akpek tuk mai muha ki pui tua. Ki he tohi kon ko hina talela pata toki hoko atu. Malo apito e ana pa ko peke hufanga ngai whakatapu. Ko tohi ko ia ko hina talela hange ko whaam ke whanu whapui tua ko tuk mau inga peke mai hino ke tahanu ko toa pe. Ko ki tohi lau konga pe mai whanau. Pea o ku ikai ke te fito ia i hatala tupua o e whonua ke pehe ko hatala tupua. Ko e mea ni o tau i tau tolio ko e alu e tau whakakau a tau tau ki ngai mea kehe. O ku ohi mai ki ho tau atakai pea o whau le vai ki hoko ko ki tanoa ke ne whakalaka ai whia lau konga ko e whanau. Pea pehe whongi ke nau whia. A koe ki uhinga ia ki tala noa koe ni koe i tanoa koe ko hina talela. Koe ki tala noa pe ia ma ai ki longa i whanau. Pea o kuhinga pe ke nau lau o mawaha nau fia pe whakalaka ia e nau mawhai ki he lau konga. Pea mo e nau mawhai ki he whakakaukau. Whamalo apito ulahi ngai koloa ko ke wahe mai tahe mea ko ke oha ke ko e tala noa ohi mai o ku kai ko tala tupu aina tonga ka ko tala noa ohi mai o ku kai sola to ko lahi foki ki he tala noa whapalanga ko Cinderella whehui i he katoa ngahi tala noa whau i ke lawe pio ko lahi ngahi tala noa ko ai Snow White ai Rapunzel Pocahontas ko hana ake whiri ai tala noa muri koni Cinderella specifically ke ohi mai ia ki he anga e tau nufo whakatonga o whau tohi ki ai. Malo pito ko tuko whiu mau inga ia i he tuuna ko e ngai tohi tala noa ke he kai whili ai sini tale la po ko Cinderella. Ko tuko taha nia ngai tala noa o ku peko hano whainga whakalea o Universal a hono manakoa mei fuoloa pia manakoa mei he culture ki me fonua mei he lea ki he lea o ku manakoa pe ai sintalela pa ko ia puke tau kakata toku whakaingoa ko sintalela na ko ia na whakakaukau o sai ki o hanga e ia o mai ki fo itala noa ko ia na no fo whakakaukau pe ko ha ai mari mea ko ma uhinga ko mari ai tala noa ko sintalela pa o lahi pe a hono uhinga na manakoa ai ma ko taha pe ai ngai mea ko tala noa fo ki e nia o ki toko taha o ku alu me masiva ango moli e kina o alu ia o ikuna o alu ia pa ko tuko toko taha ko toa pe te lava pe kita whakawhikau aki ki he whahinga to unga pehe o mo ui pa ku te fie hange ko hange whakatau e langi i he te lau ko ngā mo te sio mamata koe whaiva i he te mamata koe i tāno ko sintalela pe ko te lau koe tala noa sintalela ko te ilo i ko si ene alu e me whainga ta o alu ki he i ku anga lelei o pe ka pau mana ko pe he pa tu ku ke ai mai e ko wi whakatonga e tau ina sia ke tau le whainga fia ko ia i ele whakatonga ko ia ko e foi le kona ke toki vai mai whakatonga
I he Koia, ka koe whaatohi ko contextualize e reo whakapitania. Nā ke koia, tō mai e tala koia. noa muri o ohi o whakatonga. Tala noa mai ngepe ko hawhaunga nā ke ngāwe aki, ko e tohi, toko taha whau tohi ko ke whakatonga I contextualize e tala noa ko na Cinderella, ke li liu o hina talela. Aia koe whakakaukau koe hina tare la pau pehe, tau hangi ko whakatapu ka pauna e si I kamatanga whuke mena ke lele hono walang ko whakatapu, kono ki I kofu koe na I tui I he whitalano to tonu, pau pehe, pena I liu le vai ki he kofu ia o ku, ko whamatala ko me tau sioko koe, koe, Paul ke ang wha fo o whai, pau pehe, ko tonga ia, e kai ke pehe ia, he alia me he ki tau motu, o alu le vai ki he te uma fungan, pea e kai ke, Papa ki whatata pe taha. Ko e liliu ko koe e whangi kuma, ka tangi whakatapu liliu ki nau tolo hoko koe hosi. O kia pe tau whamon manu kia pe mo e tau akau. O ia nei ngau e aki koe ana. Ke liliu e mea ia ko ia ke hoko koe mea koe ke ne ave ai tahi ne ki he katoanga. Ko e taha e uraki mea nā kusio ke whautohi e whepekau a rupionga na taina kepa maari e ia hange ko e taki taranoa ko te whaita po ta taranoa o hiki a craftsman woman you are I he tufunga lea I hono whiri mai ngai nea ko mea whoki he whautohi o ku ke ausia ta tau mo mautoro kau whaipurusi mo kau whautohi ko e skill ai whiri o lea ke ngai aki Pea mo skill hono whiri a lea ke tuku ki tua o e ngawe aki. Pea ku hange ko whakatala noa koe ki ho ngawe aki koe ki te unga ko o hina. Na I kai te ke whakamatara koe ki he kofuka na ke to o mai koe ngahi nau whakatonga o ku tau tui he tau urunganga mo tau kātoanga whakatonga. E lawa nake ke te vai mai ki ai he ko tui koe mea nā ta whakatala noa whakalawe kia e whakatonga I contextualization. Hono ngai ake the tiniest of smallest of things ke ne whakawaa e tau whakaukau ki he oku kai to sinta lela ka ko hina ta lela ai toko tak whai kai tala noa. Tau ki whakamaala mai ange whamole moi whai whikau. Mahalo te ki tau mua alawe atu pe ki he whakaukau koe o e whiri mo e ohi lea koe ki he tala noa. Koe. Koe taha ngai mea koe na o ku kai ki o pehea ia ko tau kei lea o ku lahi au pito ngai lea ia koe ti ulawe ia ea. Ka ko mahu inga ia ke tau ngawe aki ai tau ngahi lea I he tala noa koe mai whanau ke ne hanga o whakatu maari ne hanga enrich. Ai mea ko o nau lau ke nau hanga o mea I he whangi whanau. O kulawa o whakamatala I mea ko toa pe I ngai whonga ke o koe ko taha pe fo I lea te lava ngai aki e iai e lea, e iai e toi fo I lea taha kuna winga tatau, e iai pa moenga fo I kupu I lea ke whakahoa tatau aki. Aia, koe taha pe e ngai uhinga na e whaua I tala noa ke hange koe na ko whawhita ki o whamatala e ana. O ke whatonga ai mo lea, ka koe na o whakakaukau ke whinga I ke mata aki descriptive. Koe ngā ke ne hanga o siange me au me sio pe tahala ko ngā ke mea ko te whamatala ki ai, toi pe ke ala atu e ki ai. Ka kai ke ngā tai, ka ne hanga o toko ni I ke mawhao ati mo ne whakaukau pe, koe mea wala hoko. Ai au te ala ki lawe atu ai anga ta whamatala ki creativity ko e whanau ke pe, o koe ke uhinga ke tau nofu mo pe ki tau tolea ki whakaukau koe. O malapa piki ke whakaukau ko ia. O au ka ngai whakaukau me tu halangi ko whakatapu. Ka koe konga pe ia, koe anga ia develop whakalaka e whakaukau. Koe mea koe ki hono, omi ko ia koe o te unga. Mo onia opito. Ka pau te tau talanoa whakalele ki ai, koe kuseo koe anga koe talanoa koe na e hau pea ai hono, ai nila, ai mea koe muli ia, Ya, ko tonga ia I kai. Ko pehe. Tau talanoa tau hono fo I wākai. Ko tahine ia kono te unga ana ena fo I wākai. Laulo taha u kai tea no ua. Ka kai ke ngata I tau whakai a te ka pau ko hate ki tahine. Ke kike te si ave atu pe mono fo I wākai pe. E ai hano fo I helu kono ulu. O me iyo, ana ai me pehea sindalea. Ai hono fo I helu. Ko whakamatala pe wa helu pehea I tonga ni mo mama. Ai ia e au te ia. Hono fo I helu masani. Pea osko ia pea patamani te lava o tuku atu ke lava atu pe te hoto ki o whewhine mo no wākai mo e helu.
ko ka mo no ki me anima. To kamatanga mo nima. Mo mo hafu ngai me te na to ki lau pe ka oku fio ai kala ai lanu o fio ai lava ke whakakaukau lahi ke mea wala hoko lava to e whakakaukau i o ko tau tawa ko nua ko mea ai whakaofo ofa. Ko mea ai tau lava pe i o ko hina talela pe ko sindalela whakatonga mani o ku toi whakaofo ofa tatau pe ia mo lau lo taha pe atu ki moa. Ako ia koe whanki konga koe na i to o mai koe ke to ia pe mo whanki mea ke te nau toki lau pe kaya ngi ko me ko ke lau pe fo ko ke patonga kai anga ko no pinga ko ke ohi mai ki tonga ni ko ohi le lei ko ke fai ko taha ngahi mea ko tau stana ka e whiri le ai pea ko ki motor ko te mu whakatae tohi ko raki para karafi pe te mu e kamata ke iai ngahi lea te nau ki malo he na wongo mo nau asi ha ke hange ko e lea ko ni ko e anga mahiki pea ko te lau pe foki wongo pea ko te whakakau ki ita ki he anga e whiwhine o ku hiki pe fe no whainga nganga pe ari tala noa o ake ko e anga lelei ta e hano tatau o hange ko ku whakawhe hoa naki e ngahi lea ke ne te hanga whakamana tua mai ka te tau tolu au tau lau ko ngahi unga ko ni ku o ku nofo loto ko toa pe tau tolu ka kai kehe mo taimi ke anga ai tau hi vai ko mari i hano ngake lea ko unga ake peke unga ngaka to ngā ake ki hoi fo ai lau lo taha o koloa ia o pito ai tala noa ko ni hofa e whaiwhikau ki hono whakakakano mai ke liliu a sintarela ke hina tarela. Whamanu mo ta tala noa ke hina tarela ke hono ko whiri mai ko e hingoa. O ku ai peho lava ke tohi ai o hinga na ke whiri ai ko ai hina. E lava pe ke whakamatala si me pe ua pe futu kuange au pito peka tuku peke ka o whanongo ke na wofaka tau e tohi. Ka ku sai ai whanongo sai ho vai mai ko ke tau sio o wai ni iko na whakawhehui ai content o e wha ue. Whamatala mea ngefa mo mole whaiwhekau ki he anga ho whiri ai o e hingoa. O ku ia pe foke e tau tala tupu a tau toli au hina. Lahi pe ai ngahi tala noa hina pe o kuongo maheni a ke te ringa i tonga. A hina mo sini lau mono ngai pe whiwhine hoi fua pe he. E lele i pe ki uhanga ngawe aki. A hina. O koe ke halea ko talela. Ko taha ko toa pium ne o si rianga pe ina tola mea ko inga talela ko Cinderella. Ko mea mehe ko ngai a Cinderella. Pe ke taha ko toa pe o ku na umea i koe e tala no ko Cinderella. Ai ko Cinderella fo ki ia. Na ko kono ko ngā hono hingoa ko Cinder me he cinders. Me he fo fui tofu nanga. Ai na mohe ma upe ki ai a Cinderella pe leva mana ai leva ko Cinderella ya e mau ki posi hen pero talange tamena tolo ku o anu ginger ko tang ui ko gingerella ko anga pe play about with rellas kapa ka ke ko whakalikat pe aku ya he lava pe he tahanga ko ngato pe ia o fifiri kapa na Cinderella ko hi ko foi to nanga ko hanai ai uhinga o koe hana me ia o ki o whiwhine ko te whena no atakai na uia ia ko hina talela. O maia na ngake hina hange koe na ko ke whakalawe mai ko hingoa tupu ai e Pasifiki a hina koe ngai tala tupu a hina mo sini lau koe hono version i Hamoa koe hono version i heni i Tonga Pau hange koe rea na ke kamata ki o ku Universal koe ai lelei o te awa as a publisher o ko whakakau atu lava ke riliu ki he context a Hamoa mo hono ngahi cultural items i ai lava ke hau ki fis ka nofo pehe ko applicable hingoa hina i he Pacific region i ho tau Oceania ko taha uraki mea na tatala no koe no mai e tohi koe ke peau whakakau pe peau fotu atu pepe ke tupe i he rea whakatonga. Whamatala mea nge ko ho whau koe koe whaiwhekau pe ka ki motoku mo mea mai mo whanonga mai koe whaiwhekau pe na ne riliu whakaparangi ai neto. Whamatala mea nge ki he process ko ho translation na ke rak whau ai version whakatonga pe ke toki riliu pea ki he whakaparangi neanga whewhe ho ngawe. Na uraki ngawe aki pe ai version whakatonga. Na urak whau i he lea whakatonga.
time ko na fa oi kun moni ko katano na to fa pita un katano ki fo follow o fa fita ko lava pa ta ko time na fa oi na i fa le tohi kana fa to nga ma ta ki anga opito ai nga hi tohi ko o ku le ai wa le fa to nga le fa pa la ni o bilingual o ku songs and poems of Queen Charlotte o bilingual le tohi ko ya so o ne hit e fa to o se marketi pe ya le va pa mo ni i ya na wo mai ko ka to nga no fo muri na fe ma ha ki to ta la no pe aunga ke ting na to ka ke lo la hi ta la no a ya ka ne to hi ta la na ya ta la no a tu po se si ko po ta la mo po fa na ai lai bilingual ya pe pe le ba ka te ko hi pe ke ne hi te market yo ki lai lai yang ta ha ya ko no wa ke ne hanga to ko ni e fa na we mo di ko pe fa na la ko nga fa ka a ko la ko fa ka tonga pe ko hono to lu ko hi ke ne hanga o to ya ko i hata ha muri ke ilo ki he unga fa fonua tonga ko hinga ia o po pe ai o lele ke fa to le ai mo tala noa pe to ki li le va le fa papa la ni ai o ai uno ki o ke pe fangi me ke ka manti o ke pe tai me o ke la ma ka pe set pe ni ma ke ke fa make sense ke te li fa tonga hanga tonu ai ngai me ani ke tem ta ku pa ki te fa ka ai atakai pe ko hai ma inga mari ki ta la ko fa pa la ni ai me fa tonga ko e ke pe ki fangi me ko ke fu word o ku kai apito pe ke word for word o kai apito pe ke sentence for sentence ka me ke fu fa ka ke fu fa ka ko anga o ngai hinga ya na fa ka wa ke li liu fa pa la ni ko si atu o ki la le anga ma ke ti o ra ko no to ni ai ka wa ko la ko nga ko i he o le afa to osi pe a ko no tolu ko no ako i ki ha muri pe ki ha tonga no fo muri ya ha ne ki i view mai ki he ngai me o tonga ni ngai unga fa fo no tonga hange koe ke lawe ina toki te lau to ua i whawe English version pe au whakau lewe i kai e pulus whakatolo ua pe aki pe uhinga koe na ko ke wahe mai anga mahenia ke Taranoka Cinderella ka koe hina ta lela in the English translation o ku fu whakatonga au pito hono whau kia te au ko si atu o ku mahu inga ke inasi ai diaspora ka readers koe i muri mo ni i pe i tonga ku whakalika loa ke ongoria whakato osi koe taha mea na ke wahe i ho interview koe pa mo TPC na whanongo e hano send mai o nea kupu ilea na ku na mare ia pita i ho whaimatalana ke pehe koe whautohi koe utohi ni ihi koe ako ke lau o ku lau ke te ako he lea whakatonga pe waile pa utohi ni o ku whau koe ako ke whakalahi ilo he whehui ko ta whoku mai lapa ke whehui koe high targeted audience koe tau whiha o ku whau ke ai tohi koe temlahi ko te whau tohi ko te whau kau ko hai ko te whakaao ke ai koloa ko te au ka mata pe me targeted audience whamole mole whai whekau pa tato ko hoko atwai ke kupure a kona ke whakakoloa ki ai interview kon ko osi mahalo ka pa te tau ke targeted audience i he reading stage i tunga ko na lau ko nga ko na oslava e na to le lau ko nga ko ni i ho tau pe o kai ke elementary ya pe ko ni i ho kwa lau ko nga ha pe ko emergent ko ni i o oslava lau ko nga e ni ko osi na lava na to lo i lo le mo lava o lau nga i to ki i lo ai i ka pa te tau ki tau kia te awia ko e malama pe e hakita hine pe ko kita masi ia kalasi tolu tau pe i he tau balu ki he tau hiva o lau e toi ko ni o alu ai pe ia ki he tau o ala pe ki o alu ki olunga ma ko pe ia e ngata mi hatau e tok fa ngata pe ia e interest e ko lo pe ne os lama na lau me tau fit balu ka tau pe to lai ne fit ki ta hatolu ko me ko ta ke ti ko mid primary school o alu ki he early secondary ai target ko ki fo i kai ko ko ni ai ko na ko whaka ka uia ko na ko whenga ke te hoa ki na to ke na mana ko ki he lau konga ka ko hinga ia ko slava lau konga ka pohi ke te ha mea ke ne anga whaka kai ki hange ke whaka ai ki na tolu ke na ke hoko atu ko ne lava pe ko ne tuku ia tēnā toki lau pe nau tōlia out of necessity. Ko tahi ngai mea ko whatanga i ana.
ko tau tolu ko tau alpe ko me he si I lau himi ko foi jump la hia tau tolu ia me he tu ke hangi ngai tohi o si I ia I kau whai lau tohi pule anga o nau producer whanki tohi beo tu ke nau whanau. But most of the time ko tau lau tohi tau tohi alpe tohi tapu tau ko lau tohi ki tua ilo a e wha along aton himo tohi tapu. Sanke foi jump ko ia ko fe ia ai mea ko ai ki foi wa ko I loto ko ne hanga ko o whaka ai ke nau tau ke nau manako he lau ko ngā o kai koe tāri peke lau e toi tapu, lau e himi I kai o tō mai pe mea lau, tō mai mea lau nau fia lau ko hiko nau fia I longo fia ri. O ko mona pito lau ki te tapu ko whawhenga ko ke whakarele I kulia whatonga ko whok mo pito lau e te tapu whatonga ke whakarele I ku lea whatonga ka ku whewheho o ai tu unga o ku iaia nau lau whakatonga I he uapi ako ko hiko whatongia ku whakakoloa ke koe Queen Charlotte koe pule ako koe hā ai tu unga I he ngahi nau lau konga e tokoni ato e tohi kono hina tale laki ai. Ko au ko toki hao peo kau mai ki hea kohe tau ne ua. Hoia. Te ulawa o tala noa lahi angi ki he lahi o ngahi tohi lau konga peheni I he whale tohi. Hoia. O si au pita. Hoia. Ka ko ilo pe au iau kia isi I kau whai ako. Pau kia I ki series na o ko whatonga wha asi mai he lau toi pule anga ai tō taha ko mereane tau whi olunga ki. Hoia. Au kai ki o lawe iau ia pe na produce ane whi ia. Simple readers, ka koe, anti koe uhinga pe ia ke neanga ako I lau konga. Ia I mea basic reading pau whakafofa pite utohia ko ia. O spaki lele pangi toi mau pesi e. O ke he pe pesi e wā, mau pe pesi hongo hul. O kia pa mai kau whai ako ia kuna whao pena te pangi tala noa ko si whi mau whuka mea ke lau konga ai he lai pepa o pāki o tu whakanau tōru. O ku ki moini mai na ia e utohi na e toki produce mai e he IOE, maha ko mea USP, ia e nau whangi tohi lau konga anau tōru. Ka koe mea koe mei ke whaanofo pe ia ki he basic koe o e whenga ke nau wako ha ke nau lamau lau Ka koe mea koe ke pehe ke e ana malo tau whakamaheni fo ke kau papalangi whangi whanau tau whaasiong koe lau koe pe they're curled up in a corner with a book o ku nau tangu ki nau tolo o ku toki o ato whakaule mama ka ku nau whita ka pina tole he lau e nau ki tala no au ki hamuha o koe ko I misi o tau whaasio ki tau tolu ia I he tau whanau. O koe ki ia, pia mape koe ko o koe fo koe culture tala lau konga tau tau koe. We are an oral culture. Tau anga mahin pila tolu he pass on he tala noa. Ka I he kuonga koe koe tau al koe ki ai ki he ako mo ilo o ku wha o ilo ia I he tohi. Pia ko pau ki tau whenki tau tolu ia ke tau whai ke ikaha ke nau mawahe pe me he lau peisi ki pe ke ilo ko sione al ki whare koloa. Ke lau ke ongo ku ke fie o ai mea ku ke ilo pe ku ke fie pe ku ke mamai pe ke ha I he anga ko koho lau toi. So ke ai gapia. Ko gapia ko ia ko ongo I au te ke fulfill ene ke ai fo I gapia ko ia I he lau konga. Ko tui lahi o ku e hoko e tohi kona hina tale la koe whaka tokoni ki he tātā puni ai konga koe au ku kia ke lahi ai u nau lau whakatonga hange koe tohi koe ni toke tā unga te akata ki a pele koe taha e uhina na aku nai lot mau fia me lahi au pita 20s publishing ke mau puluse u nau he koe mau sio atu e tokoni nia ke to utangata e hau ki mui ange e hono whai ai o puke lea whatonga. Koe haho o whakaukau ai maho inga ai lau tohi ki hono puke ho tau ulunganga whakatonga mo e tau lea whakatonga. O mata ak mau inga o pito pe foki e ha culture ha I whanua kia te au. O mau inga au pito. Mahina peka te tau tolu. Ka pau hei ke lokai ki he mea kua tohi. Koia. A e tau lea mo e tau ilo. Ka pau te tau tai tokanga ke whai e mea koia. E moa le mea ia koia. Ke ki tau ke lava ki tau tolu ia o tala noa I pe tala noa pe tala noa I e kuonga koin ko os ia I e tohi. Os ia I pe amo ngai form ke he media pa ia I digit mo hafa mea koia. Te kai ki ngatai ka e alia ke liliu. Koe ke pe ia ko pau ki tau tu ma ko culture ia ko mea ia liliu.
ka ko pau pe ki tahanga e tau toria loka o mea ko ia ki he tohi ke whakapapau ke whakamahino koe ko mau mea nei o ku whai mai ki muini mai ko mau whenga ke o kia ki komiti historia ko ne to historia ko kun salo te o kia tai me taha ko te kumi ko he puria ko le koti o te pehe ki ta ke hanga mo ata mo ka pone ata mo ki tohi I ki mea ko o kai ka pe he ia nai tai to ka ngai ko hiri kai nei of course mo ka pa kon nei kai ke mea ki peni pe ko ya ngai mea pe ko ya ka ko value ko mea ko ke tohi ne hanga fa tolonga pe ne hanga puke ai historia ka ma ata la o fonwa ana ko ia mo na pita mau inga e lau tohi pa ku whakalanga I hake ku manatu ki he vesi ko o ku makatunga ngā weko e 20s Publishing ia hapa kuki whaewa vesi wā ke tohi e lea tohi ke mahino ko hiko ia tene lau ke ne lele mo ia mo oni pio whai ai whewhahe a ki mo whakatolonga mo e whakaroloa I he lea ka ku mariri waki pe poki hangi koe tau ongo o ka kua mea kutu uma ka kono hiki tohi oku tu uma oe pe ako uhinga ia o ku whai ngā e whakakoloa lahi e tohi mo e whao koni o ku ke whai whewhikau whamamolka tatala noa mua ki he ngahi characters o I he tohi mo e o ku lawe I o ku ai o ki nisi o ku e tokoni a hono tuku ata e tohi koe ni ke iaha tokoni ke e lava peke whamamole whewhikau ke mahe wahe mai a peke e tek mautolu mo nau tolu ko te nau whanongo mai Para pito ana ba ko famalo la ya ki 20s. E ko tohi ni ko taha no ngai whenga ta ku ke ma o ha to ta whakatata. Ba fu fi o pito I he va me ko ta whakatata ba ne ke o hanga ia o la ve man ti fu ko ke o la ve fe ta whakatata ka ko fale ko na ke o mai ke o mi ha ki to ko taha ke fra ma tu ngai ai ta. Pa na fi la ya ko hi ko ki ilam ko ki o fine o ki fin moto o to ko wa ko Sophie kup ko ia na e o mi ko ke hina talela pe o ku fana ki au hono o mai o Sophie ko hi ko Sophie o kwai hono ki te hina hono te hina ko Chloe ko Chloe o ta ba autistic a Chloe pe ma whakaka pe whai le vai whakakau o kulele ka ia haki ko ini e ma me seniti ko me tohi ko whakatau ke toko ni ka Chloe tau mai o ia o malo I whiunga ai support o mau I tongani ki he whanau ko autistic malo nau kei whenga ke whakotu e nau ki kauta pe koe hae ngai mea ka ku mahina ka tau he kusio ko ke ki tahine ana mo nia taimi ko nai to ohake ki tahine ko e pau ko hau ke halakaka ko mahina whakia ka ko pe ka talangata ala kaka pe te we pita ko ke lea me ko mo meni tu ko na diagnose ai a Chloe o mahino autistic nasi o ko ke ila pe nai sai ka na fia na ka ke o kai ko ha fia o ke he ilo autistic ko fia ko hui o hanga he ilo liberate ho to ata mai ke te hanga o tari oi o ku mahino ka te au ta ko hinga pe he o no moro au pito pe ia he ko ki tahine o autistic pe o kia ele vai ni ngai she ma o ni me ku kai o ku ia ta mita ko ne me ta pe sa ia kai a pe ta pe ia te ki ta me o kai o kai pe so therefore o ku hinga no fili ko o wi pa ku fa ta ki ana ko hi ko lo to le ai twinis ke ta ka fa ta ha ye ki fa inga fo ko en o min a lotia o ku mata ki honga au pito ia ki family ko ni ko la ve le pe ko si ta mai pe o ku nga we nga fa pure anga ka ko fa e ko no fo mai me ni ki nga we ke to ka ngai kina ka ko ka fa ta ha ko fa mo twinis e fu to ko ni la au pito ia ta we pe ma pa ngai wa no pe pa ngai u pe pa ngai ta ua te se ni te ua ke to ko ni le au pito pe ia ki hono fa pa anga ka ko te hina ia ki tangu kindan hina talela ko Chloe Pea whamaloa ke whamiri ko hi ko e whakakoloa e ngā ue mo e koloa ke mau o tuange mai ke ngawe aki ai ni ihi o e ki whanau ki he tāwariwari hange koe whale I atu
for copyright reasons o ku whaingo fuanga peke tau ngai aki pena o whare atu pe ai peke mo whilo toi legally ai mai peha to ke tau. Ko e pese te hongo fulu o katoa e sales monthly e alu ia ki ho nisi he tau sales e alu ko anga maunga we ko mahina katoa pe ku o ku vahe atu ai sales pe o atu pahanga tono e pe ai pese te hongo fulu pe ko tohi e taha pe ke tohi e nima e whakatau e alu ke toko ni ki he ke ki kaunanga ko ni e ko maari e whakatau tara no ke tā vari ko ni o e characters e o mai whoke ai whangi whātātā pe au talang ke mautimi ko anga maunga e mau whiri pe ai different type of illustration ke fitting ki he context o e tohi e ka pau na ko haki to e tohi aku i he ki he tau taha ke tau ni mai ke he ono tā e ka ko e tohi ka ko e context o tara no aku o atu leva illustrator ke he pe au tarang tā mange o Evil Sisters na e mai whoke na lai tāwna ki mari ki nau ai pe au tarang ke ku mai team ki tā e mange nawa ke na whakafula ke whi unga ko Evil Sisters e pe ko whia lahe no atu pe o no submit atu na ke whia maari pe ke tau ngai ake pe ia e ki hono ngai ake o e tohi ko kole pe he whainga maari ko ni amana pe ke ta whama au popo e whaikau o kuai pe ki konga heni o e tohi na ku roto pe ke taki i lau ko hipe ki whakarika si i pe ke aki nau tolu ko ku whanongo mai ki he maari e pa monongo aki koe hua tala no mange koe mea tahana ma tala no ke pa mo whaiwhikau tonga atoke ta unga te akata ki nonga aki koe hua na ake wheinga nai pe nei hau whakawhaingo pua peho o tui fua. Kia te au he kulau na aku kata toko taha au pehe e kulau kohono whakamatala he ke tala noa. Whe o whau e whaiwhikau hongai ake hua. Koia. I he tala noa ko e ni, kai ke o te hanga au taheri ake. Hau hanga tonu pe e au ia, ko hi ke mei te sio e pe ki taia, he mea koe ku hoko, te osi mei mati ai pe ki ta he kata. E o ku kehe pe ai ngai mea ia koko kapa na e heri ake. E ka ko whakakau ko hi o kulo tonga very abstract, ai mea ko toa pe o koko, ko ia e lele i pe ke whakata whamatala i au pito pe, ai mea koe na e hoko e tala noa, ko hi ke maki o lele i he. Whamara whaiwhikau, nea ki konga pena o kore ake ke lau mai, i he konga whakatonga pe ke whanongo mai ki ai e aknau toku na whanongo mai, e koutu e tokona lahe ke whakai aknau toku nau whakatau a nau ki tohi e. Oia. Te lau ate au ki kongo ia, whamore more. Oia. Sa, te lau ate au ki foi kongo ni ko se na ke whiri mai, o whikau aki a koe mo e na to hopo takai holo koe, he teu koe ke nao koe ki he, pea o koe kai whuko ha polo ia. O koe pea koe pō whame ite. Koe pō whame ite. Koe ongo toko ua ngo te hina Evil Sisters eni. Ne to o hake e kie, pea tuku hifo ai kie. Pea tala e he taha, tene tui ai kie fulu kula. Kai tala e he taha koe, tene wala e ia ai kie whatu whaa. Pea po to o hake ngahi teki ke he, mo ngahi sisi ka whaa. Pea whakalau mo ngahi sisi ka kala ke tui. Pea ko na havala, pea koe hae mea tena tui, he na whinga ke na asima ke he ati he pō whame i te. Ko i kai ke kei tui, ai hono mulu hona kiri, he na whinga ke na whitu malo lauat ki he pō whaiva. Pea ko i kai kei umea ake uku hona ulu, he whinga ke ngingila, mo whapasi ki hono whau. Whamaloa pito. Ka mea ku toe hau ke te au ko tau toki osa tuene tau wike hei la e. Mariwa me he wike hei la pea. Ke mo tolu koe ku tau osa whanonga ko tau peta la noa Cinderella. It was a glass slipper. Koe ha o anga ho whetongi e koe glass slipper o ke ngawe aki koe ha ai ko hintalela na ke glass slipper ia koe ia? Koe na telela voia. Monia pito heu. Kau tau mai aku a hasiripa ia. Pau pehe e au ia. Mahalo sai ko hike ai pe ono fo i kahoa. Ono fo i kahoa ko ia koe na e. Kahoa hei lala. Ko i kahoa hei lala.
Oh ia. O kui whakaawha o pito ku whanongo hi whakoiki hea no whakamatala e koe ai tui koe kakala ko hina tale lai. Pea ia na si o koe wha au tuku koe ai whilimisi ane pōmu inga hei katangi kuma. Hao ke whakau kau pe he pea hopo mahinda rera kau ke lau mahono u te unga ko ne tui i he poko kamata ke ki ka kapa te whakau, man, we should turn this into a little theatre production. ke whaiwa he whanau korisi mo no ngahi te unga ka koe whakawha whokia mo e mawhai o whau lea. Nge toho ake tau whakau ke mawhau me he mea ko ku whaingofua ke ngata pia ho tau mata e tau si oka tau toi waa tu ke walo mo langa i creativity mea ke whau Mai pe ki gonga wha mui ai ke talau pe he hangi ke talau bilingual pe nau whiri pe ki gonga kona ke bilingual he nau maria ia ho o liliu koe ki he lea whakaparangi ai na upamata ki koe omi e tahi ne he hao koe ki he fotu mai koe hina rera koe ki he tui pe a whamonomore pe kau ke lau mai ai konga whakatonga kau lau atleva whakaparangi ain koe kua ke whao. Okay. A koe ki whai kongo e niko ne fotu a te koe ki he tahi ne ki he tui pa koe ni tofolo fola ne tui. Omi e tahi ne koe nā ke ne whakatau mai e kukawa. And this is the English translation. Bring her here and let her serve me my kava. And then hoko atu pepe a pehe atu lewa he tui. Whakatau e pa ngai pe a langi mai. O kou whie mamata ke he whakame ite ai tahi neni. Everyone make way. Let the gathering resonate in festive harmony. For I would like this beautiful maiden to dance for me. That's romantic. That is the English translation. As a publisher, it whakaawha nau ia tohi ngahi lea tonga i no whakamatala ko si atu ko ospe unga ke hoko ko ka tahe he kau hei lala festival ho kono whakamatala ngahi te unga nau ia au pito ko whakaawasi ai pe eni e kau te iaha nai o ka whakaosa ki peta tara no ki hono tuku atu koe tohi ai ku te maunga ue a tā e tohi me aho taha walu o ko si koe Tongan Language Week ia. Ngofua ke kamata pre-order he kakai e tohi I he from my website o kolotonga whaika maunga ue in the next 2-3 weeks. Lava ke mo pre-order book me aho tā walu ke maka ki Tongan Language Week Pea e toki he whauike kakato ko ia, pea e toki whai pe hono launch mo kumo tolu koe e kumo whia mauha mo ki copy ke whakamoni ai whai whikau whautohi mo lava mai pe te whahoka te whamatara koe. In terms o e tohi, koe whai tohi pe e taha e bilingual, ai koe uwaki konga e tohi koe whakatonga e mohono ngai whakatata, pa I he konga no wape I he takawhita tau pe, I ai pe mohono English translation. Ai ko ho whakatau koe ki tohi o ke whakatau both the translation. So oku koloa iha koe ongo whau whakato osi e whai tohi pe taha, koe ke te aike te purus ke whaingo fuang pe hono ai whakataha ke nau whakatau pe to koni ke. Koe whakao si pe e whai pekau to iaha mea ke fie whakakauroa ake ta taranoa pe ta toku whaka osi ai pe. Pero maa koe mea koe taha pe whika mo tohi na iani I hiana nau osi eke mai nau toluia pe e baha koe mea pia mo tole kau taha whai polosi. Hika ni iu na wha ampe available as a Kindle, as an ebook, Ta te utok tuko pia wia, tuko pia ka mo pati ko ngā lahi a tonga nyo nau kei lau pe nau tolia he tohi koe hono pulusi mai ai fo I hard copy, ka I ai pe ki eke pe. Ako me wha osi pe ia ko whi lawe kia I ana ko whamalo lahi a pita ia ki 20s. Ko pe he au ia o ku mo hu mai ki mo tolia ke mo hanga tā pōni ai ki pe koe gap pe koe hana ki ta whaaki o ku te ke ma po opolele I he hono whakalaka koe ia lau ko ngā. Pea ko whiwhia la yang e koe lawe atu pe ki toi koe ia a toke tā o ngā te akata whikau ak mo pele.
Oia. Oi, ko sarang au ki ai. Ka whai mo, ko tohi whak mahalo pe, ko tohi o pe, ko o ana ke whakakaukau ke tao a pele. He ka pau e iku anya pe, whaka o te mea pa tao a pele. E mahalo e iku o ita kata kau mea ke kau whai pulusi, pa nau ita ka koe, ko ia kua anga ko ho wha uko koe tala noa, ko os in love e taha ko toa ia pe mo pele. So, o ku mau whamala, mau toli, wia ka mau toli whai pulusi e ana pe mo 20s, I ho mo fofonga poto o mo hu mai e foi ta fa aki ko e ni ko ke ne hanga ave ai lau konga me he lau pe ke te poto he lau konga ke alu e nia ke te lau ko hinga ko hono fa hinga satisfaction ko hono fa hinga fia ka ko ka mo to fai pe na mo osi pa ki pe fo ke to he tani princesi ka ko tu pe au ia to ia pe mo ngai to he pa ki ka ke te au ko ki foi e lia le ia mo hanga o mai pe ba pe pito mo ngau a ko fa malo la he pe ana I he mo ngau fai Whamalo pe te whawhekau pa tupe mua ke puke whainga maari e kuni ke whahawata whamalo ke te koe e mi he whanau me whanga moko puna, moko whami, mi he whakakoroa mau ki I roto whale. Hange ko ke lawe I ko e mea ko tope ko e whainga he ki kautaha polus koe ni. Pea o koe ke mea ko tope whototu e atona e sihova ku hao pe mohono taimi. Pea ku ia e tara monu lahi at ke o roto whale pe kau ka i ngau ke pai poesia he sias pa me koris ko fia ko whakau ka roto at monu ia te wako e ko ngani ko hi ko e whahinga vivirio ko I ho roto whapo itu ke whaihanga hinga ua ke whakalahi e nau ipo. Ai ko hange ko ho vai nei whaki mo ko e tohi ni au ko tohi ke ako ke lau ko e tohi ni ke ako ke whakalahi o te ilo. Whakalahi te whakau pe ku honga ia rahi au pito tara manu ko o kai ke uwei ua. Si ano whakawhi he taunga hei loto whare tonga hina tālera. Pa mui whakawa e pia no ngo Evil Sisters. Ke ngahi loto whare tonga I tonga ka inga I tonga nofo muri. Pea ku whamalo atu mole pe e whaipekau whaosi mai ake pe mu e te tara noha taki I loto. Ke tau lo. Na mai mo fa feta ke te koe e whakakoro ko ke whai. Whai matala noa o tua pa ku lahi ange matala noa ko lahi ange ma ilo ngai ngau ku ke o si tofa mai. Ko ngahi wa I whanonga o tua o ke whakahawa. Te ke whakahawa hawa pe koe matapa. Ka pau te mau tau tuki mo ngau e aki. E ngahi mea ofa ka angai tale ni tu ke om. Tangi koe a koe twinis o tua mo whamalo ke te koe. He mawhai o nau ma u ka maa e na po tuke nau pulu se ngai to. O mo whamalo e ko whamama ke kakai o ponua. Pea mahua pe mautolo hu whanga tua e mo whamalo ke afiona. Ko whingawe ake e kakai ki lelei. Pea nge koe ka venga unau whai. A koe a mea mautohi. Pa mautohi ke mahino. Mautohi ke mahino. O kia ia le soni ai o kia ia konaki o kia ia mawhai o kia ia hala ke ilo ai afiona ai o tua. Neongo ko talanoa mau whai koe ngai talanoa wha upe. Ka hono I kai o tua. O hai ai pe ngai afo mo ia konaki. O ofa. O whamole mole. O meesi. O anga whatoki lalo mo whaapa. Pea ulau ai pe o mau monu. Mau tāpua ki mau tāpua ki ai. Tāpua ki mau tua ngawe o mau whai pea o mau e pea lang mo nau. E hua whasiso kalaisi ko alo. Ka ko mau whamu ui. Amen. Amen.